mana Ustaz? Sebelah mana? Oh ya. Mereka bawa ayu tidak. Oke, atur safoli Mas. Ya. Stop apa tanu? Apa tahu? Ha? Ba itu mazulu ni. Ya, aku noi bagian aku barang. Kembali tipu aku walau.
Dari mana? Kesempatan susu. Sebentar bang ya. Lihat bang. Boleh bang. Licin. Ini memang. tuh ya? Licin. Gini aja bang, gini aja. Oh, ya. Pijakannya. Masuk depan aja sana. Ya, kondisi jalan di Desa Padoro Hunoga berlumpur, becek dan licin, sehingga pengendara roda 2 tidak bisa melewati. Lele. Nah, pare bilis pa puli. Na si Messi. Ah, ele kalau si Messi tetap tahu pala. Hana labe hawo ba? Hana labe dana. Oh. Kanila sa stove.
daw pala mo. Ada soda nih. Dan Ano laki siya? Ibalik. Ako ra. ha? Wow. Pero hinami sa sami tuwa din ba? Kapag manok sa sasa. Ya iya. Tumingin mo. Jalan. Ini anak nyuruh barang mo. Misi yung story ka na mo yung story. Langsung. Ayo guys, langsung. Belum samosa. Hah? Belum samosa. Orang mamisa saya sudah.